Hi, I'm Marina Pilkova. Today I'm introducing my experience at traveling to China. It was a great experience. I saw a lot of culture every day because we were walking the streets, we were seeing that dancing people, all this traditional. It was an amazing experience which can help to continue my studies at university. Of course, I faced with some difficulties, for example, with talking to people because in China there are a lot of dialects in different parts of China. I think that the main difficulties was these technologies that China have. For example, I ordered coffee via some application. It turned that I ordered coffee that was like 10 kilometers from me. It was an amazing experience. Jaz sem Nataša Sever, drugače sem profesorica nemščine na gimnaziji in danes sem tukaj, ker sem predstavila vtise svojega popotovanja po Kitajski. In jaz sem Sara Sever in danes sem tukaj tudi zaradi tega, ker sem predstavila svoje vtise o potovanju na Kitajskem. Za potovanje na Kitajsko sem se odločila zaradi tega, ker me Kitajska fascinira s svojo velikostjo. Mogoče tudi zaradi tega, ker včasih gledamo na Kitajsko z malo predsodki in sem hotela na svoj lastni koži izkusiti, kakšno je življenje na Kitajskem, kako sploh Kitajska in njena mesta izgledajo. Največji kulturni šok zame je bilo to, da sem pač videla, kako se Kitajska hitro razvija, kako uporabljajo tehnologijo z namenom poenostaviti si življenje, se jo ne bojijo, tako kot se jo mogoče včasih mi, Evropejci, malo bojimo. Kitajci so, ko smo se pogovarjali, so rekli, če lahko naredi robot, zakaj bi naredil človek. Tako da to je bilo mogoče tisto, kar me je na Kitajskem najbolj presenetilo. Torej, Kitajska je ogromna država, ki ti lahko ponudi od mor do velikih mest in pa tudi zelo veliko narave, kot so visoke gore in pa tudi puščave. Kitajska me je res navdušila. Ena taka smešna prigoda, ki se nam je zgodila v Pekingu, ko smo šli v restauracijo. Naročili smo pekinško raco, čakali, da nam jo prinesejo. In preden so nam prinesli raco, pride k nam natakar in nas sprašuje, če bomo kosti. In medve sva presenečeni, mislim, kaj bomo medve počeli s kostmi. In mi smo rekli, ne, mi ne bomo kosti, mi smo naročili raco. In potem so nam postregli raco in zraven so nam postregli tudi na krožniku 2 kosti. In potem sva mi dve iskale malo po internetu in ugotovile, da so nam prinesli kosti s tem namenom, da bi si jih odnesle domov in si doma skuhale še potem račjo juho. Torej, zame največji šok na Kitajskem je bilo predvsem te temperature. In pa tudi ta, še smem reči, gužva. Zelo veliko je bilo ljudi, zelo velike mase in si se celo izgubil v tej masi in si se res moral navaditi na to.